Tonga. Ko fata mo wal fitu ko ni ma mo live stream come FM broadcasting me abek maro ma Tonga no Nuku'alofa ia wa ko ia ko no hufi o ia peli fo o be mo holo o ia abiago apa ko ni Nuku'alofa la ale le be ha mi yang iki matangi me to kala ke mo ko abitani da meni quando mo ka ko sto ku na be hol ma be da meni be ho na to le ka fa me ka fa tu me ko ia pompo meni ma ka dar be fiat ato da ko do ke ka do ma winga ko ni e nga ta be ki ka ko sto ku ka ki he ko sto to nga foki e ko hi ni ai nga we ma ko ia ai ko sto ku ko sli ko sto ku e vai ta na panga vai non tuaki pe fai ko ia kamata nga we ko ia ko no langa ko ia oi la periconi papa papa tu ai fare tu ia fare ko anga pa ke hifo ko uma ko to la me mala kula fica wat ke fare ko ta pot ko ia urmango ke haramate alona to ga denga fo metal ko ki ko fela mo ia anayangi ko ia programa pada ke ko ia programa ni ko dokta foto sia hi ko klasi ta hi wa fitono tu dana vivio king po wono mo ko na spa o i to ni mga nguflumata ha kamata programa nguflumata go himi ulanki me ai ona po lupe pa u sama sino pure va hine ari o ha tuita taione klasi ta hi wa valvalo ko same potohia pompongini Same te au la wi ai taxa dai ni mamalu ko Paula havea lot kamata papa fonga ia me Cal Pacific in a conference class dai va fitaha me America ia fa fika auto ta sio sai ia fono tu itahi le ta dali vo a questo con i premia ko sami kuita vai pulu classe dai va no fa o mai va pa kiki te kono tok me la mai ko ia o e langa manga ko ia e tau paanga a ko sirio ko ia ai fana un kurso to ko ia ko maro Tonga klase tai va fitolo me la ia tu puloto vale va fare ani ora fa Tonga ko ia o e na o me fi fo o ko fo ki me America me fana o kurso to ko ia ko me ai vale mo tampo ki ko ia holo fo o be me la peli klase tai va no to ru fa kau Tongatapu devita feke mafi e pon valeva no hufi o fare con ni e con pomono ko ia o dipende con e afio king tupo wono valeva anche for me te ai per malo Tonga te to e croa me tamatu e Tonga king tupo wono le pa mano me pare mia mi sa com ma con a we ka presidente che a così ko tu pa malo Tonga ko taxa dai va mal fitu ona bo ka va America ko himituku ko mafita e ruafi ko sioni dai one junior pa lo tuku ko ministra che mi sta follow ma ai ko lo ka na tu la classe dai va fit ni ma pa ga Lotu e afito te valeva ai faccio con lo che fatto io con un programa
Ila hoka leo ke konga noa ko ia programa pa ko ki mama noa. Ai ko ilo hata ia. Mi taha ki tolu. Toki te whakangi ki programa ko ia. Ana yang ka kamanda mi taha ko si tolu. Ka mga whai o mga hi chepta ke ko ia o ia bego no sila. Amerika ko Australia. Pe ko ki la ko ia ko sutku. Pe mo la ai ko si lo tonga fa o se ki ga tan mi fu fa mari ka ta ke ngahi. Ta ro ma fana. Ka ko te ta fi ke mo dol ko to i tongani. Peo ka motole ka kustu ka ki mulava mai mi wa ma ha pai ko ngoni wa pe ki fu no mo motol pe to ta poni mo fe mo kina e de go ya ilo da pe ko ki mulava mai mo fa no me be ki va rit poni ma pe ko mo mata ton mai i live stream ko broadcom FM broadcasting wa tonga don me e be ko ya ma lunga tonga mo e be ko ma ka o fi ka o fra ngo pe ki ta dan be fet mo de ko su ko to ko me Europe Japani, Begi, Saina, Moesia, Australia, New Zealand, Hawaii, Amerika, porque Panagoi. E fiz Mohammed mo Vanuatu. Abek malung tonga ni. Kau sini ayah kolol tonga. Tonga High School Golden Band. O mai goe na me fo. Ka me po pipite po kaya tu model ko o me matoia i he live stream magna dol ko e to wako. Fo ale ale da ke mo me mai. E model mo me ma ka telefoni po ka mo PC. O da dal VPN na dol la mai ko ya to lai abuta ka from me modi. Ko mo fo be la ka nya fi. Ne o mai tai wa no ni mai na wa o mai ko e ke mata pa. Kutogia uege wanoa tai vai na hoange. Tō tā e nā whiwhio. Kuina naspa u tuahawa.
whakatau kei. Tongatapu fotu whisi ai. Watapu ki e moni walu. O koni a whio e tau kakapa. Tapu ki e tamako tupo ono. Koe tui to tonu e o Tonga. E koe pataloni. E ako maulunga o Tonga. Tapu ki e tahine kuini. Nanas pau utuku aho. Koe whare o haa mohe ofu. Tapu ki e tahine Princess Pure. Salote mawhireo. Tilo rev tuita. Tapu ki e tama perinis kalauni. Ulka alala tupo toa moe kaha o Tonga. Tapu ki a lo tuita. Moe hoi ke whanua. I also like to acknowledge the presence of representatives of the foreign missions in Tonga. Lawaki mo kawatoa. Ko kore ke uteia pa atu pe he. E fu hei lala ko fotu mari mari. Teri ana ku paki halo teri. Ofa ke ata. Pe o mi ha ku ngofua. Ke whakataulama e polkalama e hodi. O hawa lofa ia ya ko maulunga Tonga. E tāpu aki whakalangi. Ko hifo e api ko whai mata. E au tau tolu ke whakawhetai. Mo tōku koloria. Kia te ia kune whai ho tau whakaukaua. Ko ia e kamata ke pol kamani a tau lotu. Ko himi ulo aki. E mea tuaia eiki lupe pau. Salamasina pure wahine. Ari o hau tuita taione. Kalasio tahiwa walu. Resoni e lawa tue Paula havea. Ke kapiteni o tahiwa nima walu. E whakahoko e tau lotu kamata. E whai whakau ta kata sio saia whanua tui tahi. Ke kalasio tahiwa fitu taha. Koe wholofola himi, e kamata ake tau kātoanga huwhi whare ke pongpongi ni, koe whānge au ponongo ful mā walu e himi, ka taki mo mea hake tau hiwa. Ko si su kua pau mo ona, ke tui whakarewe rewa, e punou pē ki ai kotoa, e he whaahinga mo e rea. Hono huawha, ngei hono whakamalo ia. Ngā ngātu hange ha kakaala, o whakatupu fie fia. E tupu pē ai monu ia, ha potu tene au ki ai. Hange hangou e uhei nā, o lahi hono tāpu aki.
THS whakaosi. Koe ngāhi me ana e mōre mua he hinga ho tau uluaki, e toi omi he o tua o tuwha he whānau tamani. Te au o ngai same. Ke same ki he whelaulau whakawhetai. Ai au pehe hono hiki. Mo mawawa ke o tuae a ngai whanua kotoa pe. Tau hea sihova ake ai fia fia. Hu ki hono ao, mo kai kaila. E ke mo ilo mua ko sihova pe ko o tua. Ko ena na ngahi ki taua. O ko ki taua o ko ona. Io, ko kakai a ana. Koe sipi o ne whawhanga. Mo huhono ngahi matapa he whakawhitai. Huhono ngahi loto a mo hono hiwai. Io, mo sani pe ia. Whamalo ki hono huawha. He o kule rea si hova, o tai ngata ene alo wha. Kia tu mau ene fuakawa, ke tau tangata, mo tau tangata. Amen. E tau lotu. E o tua mafi pea mo tai ngata. A koe whakarewelewa. Koe arifa, pea mo e o meka. Ka mata e mea kotoa pea me he a Fiona. E ange koe pau ke ikua e vai ke o seni. Pe he tof pea e pau ke whakamao po opo. Ngā ue kotoa pe a universi ki he a Fiona. O haerea api ko māma loa. He ena afi fio. Hou eiki oi whonua. E mo kautaki oi pureanga. Ke kau whakataha pe mo i pare mia. Kau mai pure ako pe mo i ako lolo tonga mo i kau ngā koristu tuku. Ke hange koe sāme ko mau whanongoa. Ke mau kei whakamu oni o kutolonga pe a tai ngata. Ai alo ofa ai a Fiona. Te koe alo ofa ko ia. Nai haa ia koe misi. Ta hiwa whango fulu tupu. Whango fulu mafitu. Ke ia e whaunga. Te ia e tangata mo e whewhine. Koe hui koe kaha ue whanua tupou pe a mohou eiki. Koe haoni o tua. O haerea he na aafi fio pe a mohou eiki. E koe tāla e api ko māma loa. O te fua e ngahi waka ki lau tala. Ka koe mau te fua e o tua. Ke mau whakamo oni. Ne loa ka riu pe ai heni ai a Fiona ia. O i kai ngata hono whakatu o e a ko. Pe omi pe mohono kāpasa wholau ki hele rei taha. Ka koe mau tautapa i he ahoni e o tua. Mau lolo tonga. Pava. Mau lolo tonga haka haka. E ngahi ofa pe ia ne loa ahono whakatoka. Ka koe mea mau tautapa ki ai. Ha ere mai lau maarie. Whakatoka hi o mau lau maarie ke mau ilo. Pe mau lavei. Koe mawhana he penu ke he o mau whai. E koe lere i toko taha pea e a Fiona na ke hifo ai kakano. Pe ki aga mau mo ui ai.
E koe toi ngā aho koe ni. Koe aho pe mau unu mai. E lau maari e whakatau ki laro. E whakawheta ia aho o ofa. Gracious and loving God, we are gathered just to ask humbly for your grace, for your love, so that we continue to remember that you are the best. And our job is just to reflect the best wherever you have called us to serve. We're here to celebrate part of a dream that started back in 1947. Our prayer and our hope that we will bring glory and honor to your holy and precious name. Patua mafi, mautoe whakafoki kotoa atu e ngāue aho. Ke aia Fiona Tongatapu langi pe moi Gloria. Ya ka ia ngāue te mauwhai. Tuku mua ke tala ia langi pe moi malo o e Fiona. Mau kau whakataha ke whake atu ki mautoro. Mau hoko kotoa be ko ho mea ngāue e lolo tongani pe moi kahauna. A fioa ho taloni, ka mau nofo atu ko ho whanau. Oi mau lotu ia mo mau whakatau ange. Wafa beho alo ko Sisu Christ ka ko mau whakamo ui. Amen. Tau hoko atu rewa ki he rea taritari o e ho. Wa whei Samiu kui ta waipulu. Ko e tokoni pare mia o Preanga Tonga. Ko e klase o tahiwa no wha.
May I now invite the Honorable Deputy Prime Minister, Honorable Samuel Kuita Waipulu, also the class of 1964, to deliver the welcome remarks. Tapu. Oia whio e otua e o tau roto Tonga. Tapu e nea whio te pōwon. Kau maa e tai ne kuinina na spau tukua. Tapu mo tai ne Princess Pule, Princess Pilorevu Twitter. Kau maa lo Twitter. Lauaki mo kou kore whamore te tau whakatapu whakawawā upe whai aki e kou kulere me akmi. O kou kore ke u a tā mua ke whai atua e whatongia koen o kouna kita ke whahoko. Rua kai whamalo ki e o tua mafi i o tau loto Tonga. Kore fo ke u, tuku mua ke u whafofunga e atu. Ai kau paionia o tau ke ihe kātoangani. Pē ki e Palestini. Mo e koristutuk ko toa pe i tongani momuri. O e api agoni. Pē foki e pureako. Kau whaiako. Pea pē ki e whanau ako. Ke whafofonga e atu. Matangani e atu ai whamalo. E o mou ha erea. O mou api. E ahoni. Koe aho e mono tala. Koe mai moa ola. Aha moe. O kuhaka. Mo me e ai. E tonga kotoa e ahoni. E aho ane a fi e o a fio. Na e tuku mai ke u nofo peo tokanga e kolo tau. Kai ke u lere mai ke aha konga katoanga. Ka nei u wakai holo e ngahi ofisi. Awa pei. Ka kutu e ngau e pureanga. Ko uine toko lahi ange kau teke hai. Mahino ai koe o vai ai pese te valungo fulu. O e ngau e whapureanga. Koe tonga hai. Koe ora ia. O e mai moa. Aha moa. Ne ulawe foki i he ni mangofulu tau. E ki he au maen ke ahoni ke fitunga full mani ma. Hanga atu ki he te au. Koe mau lau tau koe me toke lau. Koe te au beo ni manoa ka matalewa te lau whakafoki. Ai ku osi foki au ngari te wau bea ke te au. Manatu ki he Lotonga e mau e ihe abin. Nei ai motu a pureako. Ko Sergeant Seeley.
ai rea maupe a Sergeant Sili i he pongi he assembly o ne whakamanatu ki mautolu whanau. You are the cream of Tonga. Ne ongo bene ia e taimini whakona e cream of Tonga o fuhu. But they are still the cream of Tonga. E ahoni, e o fio, e whai ai hono hufi, e afiona ai laiperi. Ko laiperini, ko e pununga, tāna ki anga ilo. Ko e apiako lortonga. Ko langa ia me a luku, ai kau koristutuku, mo whanau ako lolo tonga, mo kau whanau. Ke whai aki ai. Langa. Koe pununga koe ni. Koe tāna ki anga ia. Oi, mai moa ai lulutai. Tai nanga ai hako e whanua. Oi a whantuku e omo a whiwhio. O mau tai whiwhia. A omo a whiwhio ka mai taine Princess Pule. Mo haa mo he ofo kotoa. Mo e matangani, e ono haa e rea o e apini i e ahoni, tu au whatu. Holo pe whatongia lawaki pe mo kawato. Ko whakawhi i melaia tuipulotu. Koe tauhi paanga, e kōsiri o koristutuku, ka koe kalasi o tahi wa whitolu, kene whakahoko atu, ai whakamatala ngā oe. I now invite Mrs. Melaya Tuipulotu, the ex-student's treasurer, to provide a brief summary of the construction work. Tapu moi mafi, o kune uwhi a fua ai o pē. Koe o tua mafi, o kune whaalute ai kolope. Pea tulou, moi fuka melino, o kuwilingia i e otwhelenite. Tapu moi hawe whonua, tamako tupo wono. Tapu moi tahine kuini, nana spau. Tapu mo tahine princesi, pule, princesa lote, mafile o pilo levu tuita. Tapu mo lo tuita, mo hou eiki. Tapu ke palesteni, o yako, tutuko yako malunga tonga, ka koe pale mia o tonga, ona pohu a kawa me liku. Tapu ke kau atoa, mo lawaki, mo fale mata pule. Pea kou kole, ke hufanga i e whakatapu ko kamata ake ai kātoa ngani, kai ata mo e whine mo tua mo tae iloani, ke whakakakato ai whakamatala ngā weni. Kai ai halea e tala ki tua, pea tuku ke hufanga atu he lotu lelei a tau eiki. Na e kamata ai tala noa ki he ngā weni i he tau wafe tahahiwa wafe wanoa. Nai makatu unga eni i he whakaukau ai kōsi lio pule o koristu tuku, mo e hou ei koristu tuku kotoa, ke iai ha project ke whakamanatu aki ai teu kātoanga ko ia o i siupeli tai amoni o i ako maalunga atonga i he wā whewoa. I he mahino ko ia ko i laipeli mo i holo fo ou fie mau ki ai,
na e tā lewa hono mape o e whaleni, e kautaha ensinia ko e Kramer, pene tuwaki ai ki tua ki hono langa, o mau he kautaha langa ko eni ko e Kapela Construction, ko e kautaha langa pe eni ai ki motua ko listutuku ko paea pau'u. Talo me he aho ko ia, mo ngatu ai ko silio pule mo kau ko listutuku, ke whai hawhenga paanga, ke whakakakato aki ai whakaamuni. Na e piwaki ki he tonga mo e toke lau, ki he hihi fō mo e hahake. Na e kamata lewa, i he aho uluaki o maasi wa whe mātaha ai wheingani. O taki mu ai Palestini o kolistutuku, ono pohua kawa me liku ka koe palemia o Tonga, ko silio pule mo e kau kolistutuku. Na e whakahoko ai wheingani o lawai ke tānaki ai paanga e 7 miliona, ni makilu, ni mamano, tahawhe maono se ni te walu i he mahina pe e tolu. Koe konga lahi e ngahi ofani, koe whakaau mai me kau kolistutuku i muli, ngahi whaamili, ngahi maheni, mo e ka inga ofa kotoa pe. Whakawhetai he na ikai koe kolistutuku pe, kana e kau mai mo e hou eiki, ngahi siasi, ngahi kau kolistutuku kehe kehe, ka inga ofa kotoa pe, i he pou mo e whoaki ofa, ke tokoni ki he whakaamuni. Na e tōpou ai whaleni e tahine Princess Pule, Princess Charlotte, mawhileo pilo levu tuita. Pea kamata e langa i he kongaloto e ta ua wheua taha. Tupu me whakataptapui o e COVID tahiwa, mo e pau ke tok whai e ngā we i he taim tuku e ako ke oua e whakahoa ase taimi ako e whanau, le mo he tolo ai e te uhufi o e whaleni, whakataha mo e kātoanga siuperi tai amoni, me he ta ua wheua ki he ta uni ua whe mātolu. Na e tari e kolistutuku mo e kōsilio ai Kapela Construction ke nau whakahoko, ai langa aki ai mahu inga, koe 4 miliona, 4 kilu, hiva mano, walu afe, walu ngeau ni mahiva, se ni te ua tolu. E aho nima o a kosi wafe ua taha, na e whakamooni ai alea pau ngā ue e kolistutuku, mo e kautaha Kapela Construction ke nau whakahoko ai ngā weni. Na e kamata lewa ai ngā weni he kautahani, pea supervisor e he kautaha Kramer. Koe ngai whakamole makehe, ne tānaki atu, ki he holo, pea kauai foki, mo no whakanau nau o e laipeli, pea mo e tokoni me he puleanga, mo e potu ngā we. O auai, ki he kātoa, o e whakamole, ki he ngā ue kuolavani, ki he 4 miliona, 7 kilu, tahamano, waluafe, te au walngofulu maono, se ni te walualu. O ko atua e whakamalo lahi ke Palestini o kolistutuku ako maalunga Tonga, ono pohu a kawa me liku, ka koe palemia o Tonga, ko silio pule, e taklelei, whakamalo ke kau Palestini kotoa me ngahi chapter i muri, mo e kau kolistutuku kotoa pe, i he kātaki lahi, whai oskia velenga, mo e whoakiri oa, kai hiri o, koe tataki e lau maari e maoni o e otua, koe ikuna anga ia o ngā weni. O kusi a lea ke whakakakato, ai whakamalo loto hounga mo oni, me Palestini, mo kawako tutu kotoa, i he ngā ue ka whakafa ko lawani. Tumu aki o e whakawhetai, ko e whakamalo ke otua mafi, ko ia ai tufunga lahi, ko ia ai whakafuafua mo e architect, ko e hufanga anga, ko sihova sātai, ko ne tuku ke hoko ai aho ko eni, pea ke tuu ai ngā weni, ko e laiperi, mo e holo, ma ahono kakai. Hu matani watu ai whakamalo loto hounga, ki he hao e whonua. Ka koe eiki waka, o e laula awhi, pea mo e tautahi, a ene awhi o, tupo wono, ko e tui o Tonga. Kuini na naspau, pea mo e whale o haa mo he ofo, i e whotu ka veinga, fisi mua, o kei whakatautalu aki e whonuani, a e taki a haa mo he ofo. Koe bisone, mo langi mama o nei kilua, ai kuonga hono whaa, pea kua mo fisi ai hono kalofia ma o a umai ke kuonga hono no. A honi,
Whakawhetai o kei tu e la o Tonga, o kei hoa tā maalie, ke whakamahino, ai uli fohe, ai whare o haa mohe ofo, ke whakapapau i o ku mo ui ai lotu moe ako i hono whonua. Whakamalo loto hounga ki hou eiki o e whonua, ai kautaki lotu, i he lotu huwhia mo e poupou ko toa pē o tu uai ai whaleni. Whakamalo at ke kainga ofa ko toa pē, i he tapa ko toa pē o Molina, mo Tongani, i he ngahi tokoni ko toa pē. Ko e whaleni, ko tau whare ko toa pē ia. O i loto ai a o foi piliki, ko o foi maka, ko o foi whao, ko o lai kapa. Ko e ola ia o e whetaki nima, mo e whepoupo waki. Pe au mo oni ai lea, ko e kautaha ai whamiri, ko e pulueanga mālohi. O kou whamo oni na i kai whaingofua e ngā weni, he nai lahi pē e ngā whaingataa na e whetau laki mo ia i e hala whanonga. Kai whakawhetai nā ne kei i waka pē. Ko i au maukau ngā whamo oni whakataha mo e palo whita ko sā kalai a. O i kai tuu i he iwi, pe au i kai tuu i he ngū. Ka kohoku lau mahali e pē, ko e wholofola ia a Sihova Sāpauti. E kau atoa mo la waki, o kou fia ke whakahoko atu i e ahoni, ko e mai moa eni ko kakato, pe a ko lava lelei, o i kai hamo ua. Whakamalo mo i tu au whātu. Mo kataki hoi ko stutuko pas mai kere ora. Na ngalo ia e tau i paanga ke ne whakahoko atu. O kei toi lahi pē tau paanga pa he kai toi whawhenga paanga he tau ni manoa kon kahoko. Holo pē whatongia. Lawa ki mo kawa atoa. Nei tai maari e ka wifi e waka lolo tonga. E a mea ofa. Ka seti mea ifi fo na e o mai pe me kawa taha ko tutuku. Ako maulunga tonga i Amerika. Ui heni e mai whao fo o. Mai fo hiwa wiloa koe Omnium Optimus. I here hei a ki mautolu pe me he hahake. Which is literally translated, the best of all. Ko whao e wiriami telefoni, pena tok whao pe ke kātoa koe ni. Oia kou kore ki he whaiwhi, Daniela ka umaa ai kauwhi. I wai mai antema koe ni, pea e tok mahi noai pe tū koe me ai whi heni, pe awe ki o wau high school. Testing.
O maloa tu ki he whaiwhi, ka o mai ka wiwhi. I he hiwa maari e mo whakalau maari e ko tau whanonga ki ai he pongpongini. Ka hoko atu ki he lotu tāpua ki o ngā ue ko lawa. E ko whakawhei a whaifkau takata te vita wheke mawhi. Ko e kalasi o ta hiwa ono tolu ke ne whakakato ai whatongia koe ni. I now invite Reverend Dr. Tevita Fekemafi, class of 1963, to bless the new library and hall. Apasia ke o tua, kore ke uwha malu atu he ngahi whakatapu, o muaki ake katoa ngani. Kau talango fua, e hok whekau e pongpongini. Pea ke whae tau lotu, o kātaki o whamore au tahine Princess Pure. Au kore ke he koristu tuku mo ko si lolotonga ke nau mari ko tau katoanga. Ko angeha tau mai ta tolu. Whaka ite he tau fu katoanga. Ko lava whakamatala ai whakamatala ngā aue mo tau seniti ko nuku. Kei toi lahi ka ko lava le rei e ngā aue nā mōongo si ai. I mari atu ke tō taha ta whaakipa ke tāngi mālo le rei. Ai ne Princess Pure, whakamore pe kau lawe atu pe kuru. Lere maa ne pō, na e whai kou whakau kau au, koe katoa ngana e whai ane pō he holo koe. Kalas kehe ai teu moe. Whaka fie. Whaamua ngau na e o mai hakonga e fie ane pō ke tau katoa ngā he fie aho. Kou lawe pe maha, wakatonga et ke hala aku toki. Ha umai ni I maha ko nau toki le rei ia me ane pōku nau wa umai, nau turi mai peki he tau katoanga. Ka koe katoanga ia o e ahoni, koe tau fia. Kai whai aha tau lotu. E o tua. E o tua mafi lahi. Koe hau tae riua. Koe mau tamai tae ngata. Ka koe o tua tae tupu. Whakamana wahe ho whakamalo ia. Whakaofo makehe atu. Ho ngahi whaunga. Heku ke whakamamaha ai tahi lolo tō. Pea whanonga ai a ho whanau. Na a moe afi vela kakaha. Hange tofpe ko mau ki lalo kasia ene moko. Pea eva fie ai. Agi nau tolu na nau falala ki he afiona. Ikai mangia hanau ki tu oni lou ulu e taha. Ka koe o tua ia. Ko si hova ia. Na ne whai ono whaka wa umai ki mautolu. Moi ngāwe o aho koe. O kumau I heni e o tua. Koe uhi, koe whare kua lala hono langa. O mau hu tau tapa atu ki he afiona. O fe imu a ho fina ngalo pe toka mai ho hoi fua. Ke tā pua ki mai. Ai whareni. Pe haku mau I heni. Ka haku mau manatu loto.
ke ngahi nima, mo ngahi loto, nai whai me ai e tokoni, ki he langani. Nā mau kamata, a he ngā weni, mo e fufoi a na ua pe, ha whare peheni. Pēnā mau hū ki he awhiona o kore tau tapa atu. Ha se niti he na e halaia. Whakawhetai. Whakawhetai. Hangepe ko ho whakaofe na i e whanau a Isleri. Teu e nau hiki whanonga. Me prisone o ispite. Pehe tofpe e o tua, ma whanau mauloto. Ho whakaofe nai, ki whenga nai whai. Whakawhetai nai tō pe ofa mei whalelahi. Malona ai mana tua he ho eki e whanua. Mo e kautaki o Tonga. Ai whakatangitangi holo. Paresteni e Kristu tuku. Whakawa o mai mo e ofa me kainga me murina. Hakuma kehe o tua e mawhana ho mauloto. E mau sioloto hatu. Ki he hapai, ai kau masiwa, ai kau ui tau, kau tau leke reka mo kau whainga taha ia. Si whanau ware ware. E nau whanga ki i se niti, ke langa ko wheiane. Whakaawa o mai ki foi piriki, me kāinga e ongo niwa. Whakamoimoi mai ki wā papa mei wā wau. Mo ua mei hā pai ki foi whao. Mau mai mei e uai ki lai kapa. Mau mai moi ki foi uka mea mei muri. Tō hake moe ki tangai sima. Ka hei ngā Tongatapu. Koi ai o tua. Koi luku koi ni. Kai ke mau ke iwa kai ke fo i whao. Aha pai. Moe wā papa wā wau. Ko maua kai ke fu whare whaka ofo ofa. Ka koe awhiona, moho whaka ofe nai, ai whakatangi nai whai. Maupunou. Maupunou o toi tautapa pe ki he awhiona. Tāpu aki mai, hai ngāwen. Whakamonu ia, ai ngahi ngāu e kotoa pe kua whakotutu ke whai, i he whareni. Tāpu aki mai mo ki nau tolu e kakai. E nau ngāwe i. Mo ngāwe aki e whareni. Ke kei whakae e a e o tua. I longa ha ngāwe whai he whareni. Hakakai te nau ngāwe aki e whareni. Whakasino ai, ai rerei taha. Ka nau ka whakataha hen, whanau ako, au ki kai taktaha whai maana. Ka whai mea kotoa, e lang ia hohua wha, ka koe rerei taha ia, o ku mau ānau aki ai.
Ka ngawe ake lai peri. O ku mau pia moe hounga ia. Ie ngahi ilo moe taukei moe au sia. Ai ngahi tau tangata kimu a. Ua toko naki mai. Koe uhi koe whanau hako e lolo tongani. Moe ka hauna foki. Tō ke mawangi moe peke ho mau sā me o e pongpongin. Mou mamawa i he fia kia Sihova. Ai ngahi whanua kotoa. Tau ia Sihova i he fia. Hau moe hiwa ki hono ao. Hu i hono ngahi matapa moe whakawhetai. Pea ki hono ngahi loto a moe whakamalo. Koe lotu ia. Koe whakawhetai ia o e pongpongini. Ia sisu kalaispe koho alo. Ka koho mau whakamuui. Amen. Roa ki mo kawatoa. Horo pe whatongia. Kai omi haa kungofua. Ke hala tō atu. A whatau wholofola ke ne a whio. E a whaitau raro mo. Kai haere ange o whakaola. Ai ngā ue ko lawa. Whakawheni ko whakahoko. E whakala a whare. Kone a whio. Vale mia, Princess Pule, taini koni, lon Twitter. Ego e. Armai no, fongmoluka. Ito ay niya minite hong fulu. Kiyong fulmawa. Kata kapas-pas, Mike. Iya ahaw. Oh, kafe ya toy be. Ay hoy kafe mo katako. Muy mai. Solo también digo fue baka foki. A pareja que empezó como me ama en motor y he live stream guhola lalo y he grand level ya. Ya con guamai. Area ai holo tamini ya ho malu sulai wono wo to lu ke pomana to aki ai superita moni na pa dai holo I loto ko ya Pare fokonina e lango e capella con ai Paula anche e loto e a camere va la abida e horokoni vada web pochi ai preseni costruire questo tugu che poi per mia ia
I also invite all the ex-students. Loto ke pare. Kua popa au pita pita ai lo pare. Follow the speed. We'll set up its time for the second part of our. E ki lo pe pau o. Me ko ki loto. E konga kone pare ko ta ke mi loto ko konga ta kini fo pe ko e. Dendo ke ai ni. Ai utu ia ilaro ia e holo. Oke, fai no wata oke ina dolo. Tambare mia. Un ataque que puede ser común, un lado y fuera. Me dijo que ifi me tuan be. Fai ko ia hei. Wata ne ko situ no mai ka nguna dol ke no ka o ti loto. Pa vo ka e fo mai de loto ai a pe ko loto nga. Ya be ki ko lo ko ia. Dobro fora. Ane afio. Ai ko lo a. Uwe ngai loki ko ia ko si te ko i loto. Una dole ka fai ako una honga tawanga i ko ia. Ego ngai loke ni o steu pe ki na honga os computer. Ko ngare ko ki wa ngahni foni. Vai tai do a me he do go ya o to he go ya he do mais por mana beri para no go ni na that was bad for me you know what I first class go ya Yo creo que hari ko ya ana pio va poni tau ke ko lo to toca fusifita de forma que va Un ataque que con su tubo que todo hoy fue. Va a beber David. Ni a solo la lo que también y te go ni que la programa ko e ko loto
vai vai mo pero mo mai ko ia ke hoki kia Guadalupe Sila Moala Sila Queen Nela. Os bena ba foi uma fare. Magmoto foi mo Malo. me amigo ia Nunca foi Tonga gonato que fa o fare. live stream Mo kata ki mai fa na wa fare. All up all in. Hurry up. ko Panama ko ndi na humuna no ke holo hoko hiki ko toa ai tonga ko ia programa kiloto Vai leva da mini nela. ai dena o maka ke bi fa be a hi para ko bukan ko ia na mo me i hono fomatala ko ia e ta panga ani nai ai pangalahi ko ia na e famore i no ngawe akini osk fokalukfua fa miliona fitu kilu ta mano valua fitea valua no senite valvalo fokato ia e famore ko ki fare mo famalola ki he tonga toa ne te take ko situ ko he ko sio ko situ ko mo ka mai ko ka tonga ia o ahoni ko ho ka no ahi ko ia o uwa ke ko ia o horo be mo fare ko haere ni ki olunga ki he lai peri ai ko lai peri po ka me da bot ko ia ai fenga banga pe to ka wa be ko mo horo o alo ke o fu ba ka le lai peri olunga ka horo lalo ya nge nga hi po mo ko na la ke ai da banga ni nai to kon me po nga ko me pure me misa ko pe mo po nga ko mo ko ngawe ki ono fana na ko ia o lai peri ko ia i olunga ai ko lai peri ki mo do he mau nga ko mo olunga ya ko ke lai peri ka ko mai fo ke ngai atane o mai ki mo ai ko si lai ave de con la he o si ko do tu ia i olunga i library na do ko ia ki mo be mo fia ko ia para ko mo tua na me shape ta be a po fonga ko ia fare de mo library mo do kana mari lan pulu fo ko taila lan pulu a fonga ko ki mo o hanga ia ki malaikola ko ni o hanga ni ki holo ko na do ko hanga mai ki lo to ata ko e pukasia i lo to abia ko e ta mini ka ko e shape ta be na ko to ko ya ka ko ni ulan maroon pe ko e mai sila ko e ayako ta hasta pe o ki le ta Tonga high school i lo to mari e pe e mata va ki le vai ngai fare ke ta va ki to he ma sangone pe noa i ta va ki to mata ko ya o sila he de va kai tu ko kama ia pe mo tere a ito ki to le vai na loi kai Tonga High School Library and Hall ai kon bugu ke fok mai ata men me orunga ai ngai ata ko asma me orunga fangi cubicle ke alonga we go sma we bere topo ku ai ke nga ki i te mo ke library pe ho ke ngai shelves go si la abito me fono mai bede o kai ku i loto i library ngai me ke ko loto ta me ngai se ku tang ku couch ti lava tang fi mari ai o ga ga nga fangi se nga mai ni o ke be ki bu ko mo fangi se nga ya ka ko tang de bo nga be ko de al ga la beri mori da me de o ga ko ya o si va kala kala si al ke ha ai tau ke go be ko ha me ko fi so ko ga go language go politics we have o me be o ma ko ko da ke ni ka o ke ba mo ngo pa fon ko mi se pan mo saina pe ke premia ba me afio ana afio ko ke ngai to go oslama foto ko ya hitamini e ke da ma ki language ko na o ya hitamini fe for fly ma mo tan ka ko ya a japani
e pege ngai ta va ke ko ia ko tu osma bo bo bit ba ke kai ke ko modern library abu ni hanga be ko ia ngai la beri I muri e o ke ben me la beri mo to ko ia to mai ko ia o tu be o show também ba o se ngau aqui quando mo man tu la beri mo to ko ia ba ma lo to man no po lotto dai o show se tava aqui ko ni o show za lotto per no po o ki be ko le da tava aqui ba mo reading area o se very comfortable o to luxurious man ele ne dorge ngau aqui te kai ki ai ka was ma bo but na ngau e mo ngai fonga ko ia ta mini o ska loka me ko tombe ko hu glo de ho kant ki ngau aki pa ke approve librarian ki tali librarian ko ki hu glo do aki ho kant ki ngau aki misin ko ia ho ma ba pe no check in check out ko ia ako library po te check out no al mo ki to ko pa po ko check in o ngau ko computer pe mo ia e da mini eu tanto ako ia ilo do ko te foka ngai screen ia ki ngau aki ti lava pe ko mi lo to ai ngai me ko ia o ko si a ko ia sto ai lo to ngai pe ko Google ko ia o telefoni e tamini ko tu ia ko ia ai per la verità mi ko me fangi de bi ko lo do me se a fo po poto ia anche perché non vai fa ko te bi o se ko ia ke to fa la tango tu fi mari la to lei e o da ko da pe ko si ko to avoka lunga ke ko mo ko o library ne mana tu ko e mo la ya no Tonga any air condition ba ko pa ke nga mo ki te kon ke air condition ko hila la ya bitu ne ngo hila ka Tonga ai ta mini ku sola ka nga ya ba ko sola I ta mini e la ma le na we ka de firma bembe mo air condition ke ne hanga o pule I ko ia ai firma o ke to longa e utohi pe mo ngai ta fa pe ko ia ni tu ko ia I ta mi ko ngai ko ki na ke ngai pule anga ko tu ala pe li ko fo noa ko ta record me mu a me fisi ke o mai ta na ko na pa historia na ta ko ia I sa pacifica ka ski tongani ka ko ka fa ko air condition ke lava tau hi ko algo e pepa o dai to nga e tu ku fu lo pa ku pakaka pe ya o momo be pa yo la ni ma ko hinga ko na ke ma o e temperature pe ko fu ma fa na pau ke nga we aki I heni fa be ano ko tau ke ngai ta pa ke ko ya o la bri guai e u se ai la va tango ta ngai grupu ta kai ai se ta to o pe mo u ki ko e ta tabe kita bagai dah apa mengahi screen lah ko no Google mengawa ko ilo to ka mai lava hu grup ki ai ko liwa ki mai ni ita mine do kai atu ai fi ana do grup na o lunga te ka bebe mo por ago e mal lah abi da hani mo kai ko ki la berita ko ni ko vai kan no ko ai lalo I holo ka ko te whake ni taha o e lai beriku. Koe oronga koe a kuare are o mea ke o ngā display area nia I tua keheia me main library koe ai loto. Koe kuare are ngai mea maho inga awe tanga koe hanga uipu mo ume behe ko foto tuko I display beheni. I tua ia. I he e tawake tapu koe a library kai koe main library. Now, makai ko ia. Koe whakai whenga ke o mai koe ngai ata koe me oronga. Ana pite te whakai koe ke oronga koe ke mao heni ai lahi whakamita. O fare ka de ka ga ku anta apito wangi to peni hala beri mori de huwa ko ke ai me uta fa ke foronga ko ke ai wa me wale ane ko ku mete ko ai uto ko ia
tohe be Tonga High School. Ai ka pangi tohi o ku tua ki pe ka me ka ngau aki. O ku tuku ia ange ka ki display area te hua tu te whadonga ia tu ka Pacific Islands Monthly ko e Pocket Oxford French Dictionary, Mathematics, ko e pangi tohe no whare ari ko e olunga i pōru ko ia. Ko kei tō lahi mong nau tō olunga. O nau kei mamatai ai. Ka heki hoki ai Pape me kau ai koe ke ilpe nanga whewhe na huke ai ka koe whakatapu koe lai peri. Ka te wakai te koe Chinese language, mau apita apita koe Japanese language lahi e ngai tohi ke ngawe aki. I heni ma ngai tohi kou tau wakai koe ki ai ita meni. Koe klasi ke koe ia government of Japan, governing Japan 3.11 ko Japanese tea. Ngai toi ke he lea ko ia anau tau rumai le Whaka Britania whoki. Kau ke nau ngai aati ma ngai mea ko ia ngai puno taktaha. Kau nung tau ke mungu ko ngai papa. Whamana tu ko olonga he kai meni ai honest board ko osmau i olonga moia. I he tai meni. Le wakai ke mama ia ngai ako ni o tuhi fo me o lunga o suspended lights to rulo ha don't know if te be ngai me o fi ma occupational safety and health ke o fi mama ke me go ke la to ai pe no o set pe ai o to ko ni be mo e o shells ko ia i o lunga Apa te wakai ke kau ai ni na ia ka pau pe ka ngā ke ni lai peri whanga mari abuito pe ke hot ko ia e mata ba kiloto o osma be ai me ko toa ko e whanoa ko ia e lo tongani te na ngā aki ai lai peri ko e tai me te kimone ai ka tamani ai hubeo se wada dai lai peri firma apu ke tai me ni ke lau ke maino Ako e riwaki are me lai periki he taitari ko kwai lalo I he holo ia ko vai be a hol I tamin ko e kosu tu kuena no ki fon be te ni te utawaki vai toi me ai ka ko si tan be foke ko ta okay yo ta fotu si ai Boka taka ke olunga. Ke fome te ko ia e whakahoko. E kono whakamai pe whoki a e holo I pia pe ki he tōwhorofora. E tōwhorofora I e holo heni. Tonga whakatawhorofora e whanau. Whanau ako whewhini ko ni. Kene a fio na tu be mo na sesh ko ki lawe et ba le to hi sesh ko ya le a fio Filok mo gran tor ko ya ka fa fatungia ani nai si mabe a fionga I hoka tu ke konga no be pongpongini ko e princess pune be ke fuvilupe Mo kata ke o me filalo. da ufoke ke MC fadau ke Tokta foto fisiai. Rawaki mo kawatoa. Whakawhetai. Me toi whakawhetai.
o ka kato e whatongia. Ono whakaola o lai peri le pēke holo ko tau he niai. Umua ke watu he akalolo Tonga. Ha whakame iti. Koe puna ke ko whare ka ono. Me Tongatapu hongo fulu. Tonga. Tama ka fineni, fai wa tola hieni. Piko e fa Europe ka ha ai fai ko ni. Fora na do de na musia me de kamata. Nuku'alofa
whakao no kau mai, kau whine tau olunga. Si pea lau whatai ka koto ve me he pake. Lawaki mo kawatoa. Pamore pe he tau whakahoha. Ka kou lau tāpuaki, e whainga maari e kou mao. I haerea, e hau e whanua, ai api ko whai mata. Te ko hoku uhinga ia. Ke a whaitau ralo ai ne whio, ka tō hakoloa, ke whakailonga i aki, ai kātoanga mahuinga o ia honi. Ko tuku e whakawhetai he o tua. Ko e au sia he apiako maurunga Tonga. Ono tau whitungo furu ma. Ko fia ke o kau whakataha mo e hoi ke whanua. Pale mia me pureanga. Kau whakawhawhonga e ngahi pureanga muri. Kau taki lotu. Kai uma ai mātua tahi whanau. Ko ristu tuku mo e whanau wako. He kātoanga ai o e aho mahu ingani. Aia, o whakailonga i ake ai huwhi o e lai pēri, mo le whare whakatahaanga. Mālo e ngā aue, mo hono whakapaanga. Ko e whika ono au i he laine o e hātui o Tonga, na nau whakotu a ngahi apiako e whanuani. Ke ako e kakai, ko e uhi, ko e lerei whakaluku fua ma e whanua. Na e kamata pehe kong kere ko ni, ko risko tupou, ko risko tonga, ko risko kunsalo te, pea moe apiako ma runga o Tonga. Ke ako ia e whanau wako ata mai matala ai whanua, ko e uhi, ke te teu i ki nau tolu, ke nau ngā ue i ai whanua. O ku kei a manaki pehe pe ai whanua ki e whanau wako, mei he api a koni. Te ako ia, o ko kore, ke hoko atu i he refa Britania, ko e uhi ko e rea ia o kulahi ngā e ake api a koni. Ka ki ai pe whoku mo e ngahi rea muri ke, o kua ko i ke whanau wako o Lorotonga. O ko tala monu atu, ke tau whitungo furu mānima, ke mo ui a pasia o tua, i he tamasii, mo i tāhine ako kotoa, he koe kamataanga ia o i poto. "75 years is a long way to come for this school and its students. If I could only give you a small piece of advice to the students, it is this. Education should really be about opening new doors and keeping your options open. How can we be keeping doors open if we only study what we are good at? Study what you are not good at, so that we bring it up to the level of the subjects that you are good at. Because in the future, you may find that one subject you really need is the one subject you did not study enough of. Many students, after several years in the university, don't really know what they would like to spend the rest of their lives studying. Indeed, many have found that finding a job
or work that you really love is perhaps more important than just finding a job that pays the bills. Find a job that you love, and you will never have to work a day in your life. If you are one of the lucky ones who already knows what they want to do in their life, good luck to you. If, on the other hand, you are still undecided, then perhaps heeding this advice may help. Keep your doors and options open by studying all your subjects equally well to a high standard. Perhaps look at it from an employer's point of view. Why should I pick this candidate over another? Does he or she have better skills and at a wider range of subjects to a higher standard than others? In my first job as a young soldier, we used to get regular pay. One year, we didn't get paid for a long time. Perhaps it was before the new financial year. Every one of the men in my unit turned up to work with neatly pressed uniforms and even brought their own food to share with their fellow workers. Not a single person stayed at home because they were not paid. I truly believe all those men would have turned up to work whether or not they were paid. These are the examples of dependable people we need to come back and rebuild Tonga. We need dependable doctors and nurses. We need dependable technicians and teachers. We need dependable builders and businessmen. Tonga needs dependable citizens now to work this country. Pick a job that you love and you will never have to work a day in your life. Ofat. Pas mai ke lahi. Pas le lahi au pito. Pafdai mau koro. Da ho ko atu ki he whamaro e aho, e whakahoka tu e Honorable Hoka Miriku, e paremi o Tonga, Minister ako, mo ako ngā oe, ko e Palestinian e ko suri o ako tutuku, ko e kapiteini o tō wako, tahiwa walfitu. Tapu mo tua mafi. Tapu mo afio. Tu yo Tonga. Ke tu pawon. Tapu mo kuina raspau. Tapu mo beli si please kau ni. Beli tu pau tau kalal. Mo fare ha mo off. Tapu mo beli ses pule. Salo te mafile o pilo lev tuita. Tapu nga tuita mo ho weki. Tapuen ka kawato mlawak. Wa matapu le. Ka fata mo tunga ko to pe, ko fata pu ai pangain. Ka fa mal atu he. E fata ka ka to fo no amo lo tu. Ka ata ki fa ho ko atu. Ai fatongian. Fa fita. Pe to fa fita. Yo tua mafi. Yene ke tau la mahau, mo fai via ki tau tolo tuku mai. Ha tau ngau e ke fai. Pe fa la na tula mo fa koloa la. Ko fai na sa ke hoatan. O lawa ke tau ikuna e hu fio lai peli. Mo fale fa ta anga. O ya ko maalunga o Tonga. Lawak. Ko hana ha tatau. Ko hai tuha. O fia.
ko tu mounga. Ok me ite o maloto tuan. Haka he lanko tau, mo whawheta i la. I whinangaro le rea tu pou. O hae rea api ko whai mata i tātai nā. O huwhi a lai peri, mo whare whakatanga whou. Mai ako maalunga o Tonga. Rawaki. Mo kawatoa. O kei holoi tounga pe, si api tupuan. O mau kei tupā. He tau he tūloa e kalofiama. Mine malama, he tahi wa whawhitu. Ko mau lawe ai, hono momona. Pea hoko, ko e whinanga ke he mau whanonga. Ko mama, ko aua au hai, ho kakai. Kai mawai ha ilo, mo apoto. O whakalakalaka, mo lelei ange. Ki nau mawai ha moui. O kai meri ai, ho whanua. O mau kumuni, i loto aho mau koloa kua tō. Kau mau lau tāpuaki, o lau monu ai. Ko sia te wholau, o hala whanonga, ki he api ako. Tau te whito ke tau whanau, ko kaha o whanua. O kou whawhawhonga i atu. Ai whawhetaini, i e loto maulala mo honga ia moni. Ai potu ngāwe ako, mo ako ngāwe. Tūnga mātua, mo whine mātua ako tutuku. Pure ako, mo kau whai ako. Kau tau i whanau. Kau maa e whanau ako, o ako maalunga o Tonga. Whawhetai e maakoloa. Lawaki, mo kawatoa. Tulou pēnā pehe, ku te whasisi o mo pangai. Kai hae watu, ai ngahai whakamālo, tu a koe ni. I would like to express my sincere gratitude to the diplomatic corps for joining us for this momentous occasion. The journey to complete this library and hall has been full of challenges, but we overcame them. And it's a testimony to what we can achieve when we work together and have a very clear objective. Once again, thank you for joining us to mark this historical moment in the school's history. O honga ia peloto, he ngai tokoni, ko mautai mali ai. He kuhasino he ngā weni, ai kawala whakataha. O to ofo he whatongia, ai pot ngā we, ako tutuku, ngāhi kautaha, ka moe kakai o whanua fo. Ke kakai o whanua, ni ngāhi kolo, ngāhi siasi, ngāhi kautaha ako tutuku, moe tonga kotoa i tongani, ka umātua pureanga. O ikai harea whiunga ke whamalo atu. He vai manawa ni mou whai he lolotonga i taim whangataa. Kai tāna ke ai, me ho mou ngahi ai anga mea. Ko ho mou ofa, moi tokoni ki he ngā wen. Ko e ni kua lava pe au mautui moi amanaki. E hoko, koe whare mama ke aonga, mo whakatafe ai, ha mama mo ha ilo ma ki tau tolu. Pea moi hako tupu e whonua, whakamalo lahi atu. Ke kau ako tutu kotoa, o ako maalunga o Tonga. O kou whakawhawanga i atu ho mou kosi lio ngā we. Ha whakamalo to honga ia moni. He whengao e akile rei, mo oski a velenga. E ahoni o kuikai, koe tau whakailonga i pe ai whare, ko huwhi tupou. Ka koe whakailonga i, ha e pok fōu. Ai whengao e aki, mo iwi o ngao e whakataha. Ka wau tutoku, whamalo lahi atu. O kau whoki, i he langani, ai whare, ngāhi nifo, ka moe loki kliniki ki he moui. Koe tau mua ke tokoni ki he moui le rei e tau whanau.
O kuatu ai e whamalo lahi ki e West Barrett Rotary Club. Ke tokoni mai o whakaukau o lava ai. Pau ilo pau e motuani ai aonga o ngā weni ki hono toka ngai o e tau whanau. To the Parrot West Rotary, thanks for your kind and generous donations of equipment and supplies to the dental and medical clinic. We understand that your donation represents the collective efforts of your members and the Rotary community. Please convey our sincerest appreciation to everyone involved, but a special thank you to the team leader, Dr. David Goldsmith, John McDonald, Marie and Jack Knight, Robeti Lavinia, Reverend Lauleti Tuinawai, and our very own Nuho Manu. Whamalo atuen ka paia pau, ka koe ako tutuku. Koe tau tahiwa wau noa walua, wau taha walua. Mui kau taha langa ka apela, he ngau e whao fofa kua lava, pia kua tau māta, pa pehe kia tahi fiswe kite, mui kau taha kreima, a hono toka ngai o langa. O ko whie o atu e whamalo lahi, ke pule ako, si pola halafi. Kau whai ako, mui whanau ako, o ako maalunga o Tonga. Ho mou loto whie tokoni, ka whakawhainga maari e ngau lahi ko ni. Tau te whito he lolo Tonga, ai lere ai ako. O ku hounga lahi, ho mou poupou, ka taki mui tariangi, ke lava ho tau whatongia. Tuku ke kau atu mua, he whamaloni. Ai whie whamaloa, ai motuani, ai kosilia ngā ue, ai ako tutuku. Ai ana nau tataki mai a ngā weni i he tau e whaa ko hiri. O kau ai langa ko eni, o tau heni he aho ni. Kia ana kawa e whiaf, tui vai tau e reni. Mona Lisa Paul, Salot Sisfa, Melaya Tuipulot, Kevita Vahai, Joyce Maf, Sione Hava Tupou Niwa, Ana Ping Fonua, Salom Sadek. Kana ita oa ho mou, whakaut mau. Ia vai whakau kau, pou, oi whakaloto lahi. O tū whataha, nei kai mei kuna, e ola ko tau au sia. Mori ke mamao, ha pore, ha to whatongia. Kai hange pe koe moto, o tau ofai. Ki hele rei taha mau pe. O atu ai whamalo, ai motuani, ke hoe ki ako tutuku, aho notari ai puak maarolo. Ai motuani, me lakanga Palestini. Ke whamalo, ke whaiwhikau tok tawhi ke maf, pe netari ke hoko. Hoko atu ai tō whohe, ma e tau ako tutuku. Kau ako tutuku, whanau ako. Tūmua ke whao siaki, e ke whahoha. Ai tō wholofola e la ahono tolu. I e hufi, o whare ako, api ako koin, i e tahiwa o noua. O whakailonga aki, ai tau te au, e tau atai nā whikau aki, mo i wha i mata. Nāne whakamanatu mai ai tala whakahoua, e he wasi, na e tuu i hai. Ke tau tangata mo e tau tangata, ha ngāhi mea lalahi e tolu. Ulu aki, manatu koi taimi o ku alu. Ua, manatu koi taimi ke ngau e lerei aki. Pea tolu, manatu koi whakalaka ke o moi taimi. Koi ai tau whawhetai, o kia taimi ke tau ngau e ai. Kau ikai ta ofi hataha ai hua mai ai tahi. Kai kai puke hataha, te laka mai ai taimi. Ngā tape hafu mafi. Tau ngau e lerei ake ho tau iwi. Ai ho tau loto ke pau. Pea tau laka moi taimi. Oua na angalo. O ku ia ato nai ho tau ngāhi matawai. Lawak, tupe mua, ke toi atu ha whawhetai loto hounga ai pot ngawe ako. Ka wako tutuku moi whanau ako. E ha e rea hau e whanua mo tahine kuini o whina Tonga.
E mau ki katoa ngā tuani. Ka whamore more atu e tō whatongia na i kai ki tāu. Tōku pe ke mau whanga pe i he lotu. O pe ai whawhitai, whiawhiani. Ua loto hanga maari. Lewa rea, kau tatau atu. Loa ki mō ka wātoa. Whamaro atu, e ki tau whatingia. Ka wā mai ke konga whakaosi. O tau polokalama e honi. O he mituku. E spela atu ia. E matāpore lahe, ako malonga tonga. Mawhita e uruafi. Pe lotu tuku, pe whakato ia. E lotu ia whitu. O eik mista e pot ngāo e whonua, savea, palanime ngahi kolofa ka natula. E kalasi e taiwa whitu nima. Pe kalawa ia ko ukore atu. Ki whatongia whatupa kepe me he kawako tutuku. O Amerika, ke whakahoko mo ia. Pe toki hoko atu. Ki he whasi whakawhonua. Ko whawhorahimi, e whaosiaki, hei tau kātoanga huwhi whare, ki hoa tāni. Ko no whāngiau, whāngo furu mā whitu e whawhorahimi. Whawha whitu, ka taka mō mea ke tau hiwa. E lau maari e mafi, hau o a ahi o kakai. Ko koe pēnei tupu ai, aha mō ngahi atamai. Hau mo haiwi me he langi, o tufa ke mau whonu ai. Ha ere mai o whakamama, aho mau ngahi o ngoanga. Hau o lilingi pe ho o wha, i ho mau atamai kotoa. O ngahui ke mālohi pe, ai vai, aho mau laumārie.
THS whaosi. E whakailo ki au, a toko tolu top tap. Kai atu pe ai whakamalo, he tamai, pia moe alo. Mo koe whaki, lau maarie, I he kuonga furipe. Mole me ai whaketau lotu. Toa mafi mafi. O kaimerie, pia tue, pia hiki mawawa. Ako marunga o Tonga, ko awhio a tupou. Whare ha mo heo fo. Moni e ne tau wholofola, mautari mo e whakawhetai. Tako e sila pai a koe na e sila e he ruaki whaa. Holo I taunga au he ono I kuonga koe tohi tapu. Ma umā mai me I loto au ki toa. Tāpua ki ebe e whare o tupou. Ka umai aho ko mau I kunani. Lotu mo kore I a kaisi suko aloga ko mau whakamoui. E tāpua ki mai e si hoa hau e whanua mi saione. Ulo mai hono fofonga o ni alo ofa mo ne tauhii. Ke hiki hono fofonga o tuku mai ai whiamari e moe merino. Ke kresi aho tau egi ko sisu klaisi. Ofa lahi ai o tua koe tamai wheo hilau maari e maa oni. I mautolu ko toa bei au tae ngata. Emeni. Ni tamin ki he. Vai whakatukutai a. Vai ako tutuku. Hene kei puke puke koe ni. Mea hapai ai koe na. Tapu me la Tonga o kei hota aina. He ono I kuonga. Kei tupo ono. Koe hau e whanua. Tapu moe mahina aho aho. Whehuhu o whina e whanua. Kai mahe lala tangtangi o loto palasi. Ko e fofongai ki e uruaki. Uru te fua o tongani. Ka patu lotu I ta moho eiki. Ka wato ai mula waki. Ka mole mole haku mo fua. Eike whekau. Kai pango kutu au tala whekau. Ku whakakou nau. Taine princesi, ke fo tua he,
Mo ia ko tutu ko fuape. Pioneer ki sita. Kawatoa whawhetai mau koloa. He rika mamau e whai kuonga. Ke whai hatau whetuku ki ai. Ke rita kai. Sia pota whakata mai. Le lau i tō tangata. O au mai au whitu ni mata. Pea moe opi. Kawatoa mula waki. Koe ako tutuku kotoa pe. I Tonga. Momurina. Mauhula. Moi koloa e Tonga koe whakamalo. Moi koloa e langi koe whakawheta. Moi koloa ako tutuku koe whakahonga. Erika monu. Rawea e si manu ai vai. E whangota e lulu tayo ane a whi. Pe moi ahoni. Whotua he. Whatongia me hala whakawkawa koula. Ko no katoanga o taine Princess Pure. Ka koe Patalone ako tutuku i San Francisco. Ko whakapaa e pupula tutua. Pea whakamau whatu. Pea nā kua au ke whatu ke pau. Ke whenga moho pangai. Ke kato atuaki. Hono no katoanga. Ko pangai ni mama. Kawato mula waki. Teke tua kumasiwa. Tana kulele te awi tua i kula vei hok whiunga. Ka kua matange muna i tahine. Ke whakafotula. Ke tauhi ono no katoanga sipe tai amoni. Ki he hawa whanua. Pea polata atua ki hoa mai hoka tua. San Francisco, whafukonga tu ka whakamaro. Aho koe aho pe o apasia, koe aho e whawhitai kia sinoa. Aho whatoka pe menua, koe rua ka moe whakataurama e kua. A whio ai atu kou, kia moe whare o hao meofo. I api ko whai mata a tawataina. Rawa e hao kai, rawa e hao whakatai. Mafta e uafu, ono funga
fua. Ka ko lauta makalautala. Na mua tangata. Ko ia ko mai mua fiskus mua. Ai fare hago semua. Maka wafi. Pasita te kelangi. Ka mai ko mausa. Ko wafi o fare hago semua. Ka ko ake ko maringi mai ka meroso takau. Ko ma we masta wafi. Ko koloa. Ko ma we ya. Ai fare ria toma. Ako Palestina. Malo to fatonia poto. To fohe. Oia ko howe ki ako tutuku. Ki iherere taha. Ko sila masta wafi. Ko loia ta mai tahi ne kuili. Ko tokoli. Ki ka wifi ya ko lo toma. Malo fito e ko fatonia poto. Tu ni ki programa hoko na tonu ke kamata ta ego e ilo hota ia ka te mau pokangongo pe hai tun ko ia kon ko Tai mi ni ka was ma pe ko ne mau pe ko ia ko ni mau be ko tu be ki va beta mal ki a hota me ta mini e forongo me hen foki ki ai ki mama loa ka e te tau te timi Tō hai mihi ni ta mini, mihi e whaida, pita, tāfua, pepe hoki ki a website junia lea. E wapo ki a whatarep tui fua, e ia mesa ke whamo ki o. Mia bēk marunga tonga me lai beri mo e horofo au. Taro ki whirongoa ki anai ange, ki mamaloa, mo mea.